امروز ذهن صنعی از هر جهت نشان می‌دهد که او دارای امکانیت و برتریت‌های زیاد است. خاصتا ذهن صنعی در یک وقت قابلیت تحلیل نمودن تریلیون ها اطلاعات را داشته، بعد از تحلیل این مقدار اطلاعات در یک ثانیه خلاصه نهایی می‌برد و هدفمندانه عمل می‌نماید. سلام بیننده های گرامی، در برنامه نوبتی راجع به تحولات نوبتی تکنیکی یعنی ذهن صنعی حرف خواهیم گفت. حالا در مملکت استراتژی رشد ذهن صنعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 قبول گردیده مورد عمل قرار دارد. حجت مذکور نقشه های مشخص را برای رشد همه‌جانبه ذهن صنعی در تاجیکستان فرا گرفته است. بینندگان گرامی، در این قسمت برنامه وابسته به نقش و رشد همه‌جانبه ذهن صنعی در مملکت با معاون رئیس شورای ذهن صنعی در نزد وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین جمهوری تاجیکستان فیروزجان صادقов هم صحبت می‌شویم. خوش آمدید به برنامه. تشکر. اگر عصر گذشته اوید به ذهن صنعی ابراز نظر می‌نمودیم، در نگاه مردم یک فانتزیای علمی وانمود می‌شد. اما امروز ذهن صنعی در واقعیت جمعیتی خصوصیت مخصوص خود را پیدا نموده است. نقش ذهن صنعی امروز چگونه است و در کدام بخش‌ها مورد استفاده قرار گرفته است؟ اگر تاریخاً ما به رشد ذهن صنعی نگاه کنیم، یعنی چقدر که ابراز داشته این عمل‌ها علاقه عصر گذشته سال‌های 50 40 آغاز یافته بود. لیکن در استفاده بری همه روزه و تاثیر آن در حیات جمعیتی ما 2-3 سال اخیر همین افزایش یافته. استفاده بری آن، تاثیر آن هم از طرف شهروندان عادی هم از طرف شرکت ها در تمام جهان نوابسته از کدام منطقه دنیا شما جایگیر هستید خیلی زیاد رفته ایستاده است و با سرعت تغییرات ها روی داده ایستادند و روز از روز حس ذهن صنعی تاثیر آن به انسانیت و به روندهای کاری در همه ساختارها در همه قسم‌های اقتصادی و حیات هر روزه ما زیاد شده است. برای چی؟ برای آن که امکانیت‌های ذهن صنعی، آن الگوریتم‌هایی که امروز کار کرده شده ایستادند و آن خدمت رسانی‌هایی که با واسطه ما آن اجرا کرده هستیم و همه روزه از سوال‌های عادی همه روزه که ما می‌توانیم از ذهن صنعی به مانند الگوریتم‌های چت جی پی تی یا دیگر پلتفرم‌هایی که از شرکت‌های مشهور دنیا پیشنهاد مشتریان گشته ایستادند وسیع پخش شده ایستاده است. در جمهوری تاجیکستان جهت رونق بخشیدن ذهن صنعی استراتژی رشد ذهن صنعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 قبول گردیده است. این حجت چی وظیفه گذاری ها را پیش گرفته است و در دایره عملی نمودن بندهای استراتژی مذکور کدام کارهای مهم باید روی کار آورده شود؟ وقتی که استراتژی ذهن صنعی در جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است و دستگیری به واسطه رهبری کشور از آن گواهی می‌دهد، این اولین استراتژی در منطقه آسیای مرکزی بود و وقتی که اولین لابراتوری ذهن صنعی اعلان کرده شده بود، دیگر دولت‌های همسایه یا اینکه عموما در جهان به این ساحه دقت کفایتی نمی‌دادند و ما از آن افتخار می‌کنیم که ما همین سمت‌ها یکی از پیش برندگان همین ساحه همچون کشوری مستقل این سمت را انتخاب کردیم. در این راه ما پیش صف هستیم. بله، ما نه تنها استفاده برنده هستیم، ما بلکه اختراعکاری هم میکنیم، یعنی برنامه‌هایی داریم که از جمهوری تاجیکستان ساخته شده‌اند و نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از آن استفاده میبرند. یعنی همکاری‌ها در این سمت بسیارند. اکنون وقتی که ما درباره نقش استراتژی گپ میزنیم، عموما نقش بزرگ آن در آن است که این یک حجتی که چارچوبه روند رشد ذهن صنعی را در مملکت معین میکند. سمت‌هایی که ما باید فعالیت بریم، ساختارهایی که در ساختارهای دولتی، بخش خصوصی در سمت‌های گوناگون باید کار کنند و این استراتژی همچون یک راهنما تا 2040 به ما خدمت میکند و بخشیده به همین استراتژی علاقه یک چند عمل‌های اجرا شدند که
рушди зеҳни сунӣ дар Тоҷикистон авҷ гирифта истодааст ва пайи ҳам мутахассисон ва ҳам ширкатҳое ки вобаста ба зеҳни сунъӣ фаъолият мебаранд шумораи онҳо зиёд шуда истодааст. тавре иттилоъ дорем дар мамлакат феълан озмоишгоҳи зеҳни сунъӣ бо номи таҷрабт фаъолият дорад ва ин марказ дар Осиёи марказӣ беназир аст. чӣ вазифагузориҳо дорад маркази мазкур ва озмоишгоҳи мазкур аз давраи фаъолият то имрӯз ба чӣ дастоварду комёбиҳо ноил шудааст? ин озмоишгоҳ аввалин озмоишгоҳи зеҳни сунъӣ дар Осиёи марказӣ мебошад ва вақте ки ин озмоишгоҳ бунёд шуда буд ва фаъолияти худро оғоз намуд, якчанд самтҳо фаъолият мебурд. аз ҷумла аз омода намудани мутахассисони соҳаи зеҳни сунъӣ то дарёфти навигариҳо дар моделҳои ё ки алгоритмҳои зеҳни сунъӣ. ва вақте ки мо таърихан нигоҳ мекунем ва имрӯз дастовардҳо мебинем, дар ҳамин озмоишгоҳ ҳамчун академия зиёда аз 500 нафар хатмкунандагон оид ба самти зеҳни сунъӣ хатм карданд ва қисми зиёди онҳо аллакай новобаста аз тахассус, яъне фаро гирифтанд, таҳсил карданд чанд сол? агар ки мо давраи омӯзиши як мутахассисро аз ҳамин оғоз то нуқтае ки он метавонад аллакай фаъолияти пурраи зеҳни сунъиро гирем, тақрибан 8-9 моҳ давом мекунад. барои он ки дар он ҷо якчанд қисмҳои барномаи таълимӣ ҳаст ки бояд омӯзиш кунад, аз замон масалан математикаю статистика то забонҳои барномасозӣ. ва имрӯзҳо ҳамон вақте ки мо 500 нафарро дар бар мегирем, ин 500 нафар ҳамон 9 моҳа барномаи таълимиро хатм намуданд ва як қисми муайяни онҳо аллакай дар ширкатҳое ки вуҷуд доранд дар ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки берун аз он фаъолият мекунанд. масалан як мисоли оддӣ, ин ширкати Zipol зиёда аз 50 нафар корманд дорад ва қисми зиёди онҳо ин кормандони техникӣ, яъне он шахсоне ки муҳандисоне ки омӯзиши мошинии зеҳни сунъӣ фаъолият мебаранд ва барномаҳое месозанд ки алгоритмҳое месозанд ки аллакай истифода бурда шуда истод дар соҳаи молия ва берун аз Тоҷикистон истифодабарандагонро дарёфтааст. ва қисми зиёди техникии ин ширкат бевосита аз хатмкунандагони ҳамин озмоишгоҳ, яъне академияи зеҳни сунъӣ ки дар ҳамин озмоишгоҳ вуҷуд аст, аз ҳамон ҷо мебошанд. дигар самте ки фаъолият бурда истодааст, ин коркарди алгоритми фундаменталӣ ки аз Тоҷикистон бунёд шуда истодааст. барои чӣ ин муҳим? вақте ки мо рақобатпазирии ширкатҳои зеҳни сунъиро дар дунё аз назар мегузонем, аксари ширкатҳое ки фаъолият мебаранд, онҳо аз алгоритмҳое ки дастрас, яъне open source, яъне дар манбаъҳои кушод ки аз тарафи ширкатҳои бузурги дунявӣ аллакай коркард шуда истоданд ва барои дигар истифодабарандагон пешниҳод шуданд, истифода мебаранд. бартарияти мақсад аз ин озмоишгоҳ, вақте ки мо модели фундаменталӣ барои аз Тоҷикистон месозем, яъне ширкатҳои мо як бартарият пайдо мекунанд ки коркарди худро доранд ки вобаста ба ҳамон моделҳои оммавие ки аксарият истифода мебарад пешравиҳо дорад. ва мо аллакай агар ҳамин озмоишгоҳ бинем, якчанд мақолаҳои илмӣ пешниҳод шудааст ва дар асоси додаҳои гуногун ҳамин модели фундаменталӣ бо ном Zigan тафтиш карда шудааст дар 9 бозори ҷаҳон. ва вақте ки мо ба натиҷаҳои ҳамин моделе ки аз Тоҷикистон сохта шудааст ё коркард шудааст мебинем, дар 9 бозори дунё вобаста ба дигар моделҳои оммавие ки ҳастанд аллакай пешниҳод карда шуданд, бартарият дорад. ва ин як нуқтаи калидӣ барои ширкатҳое ки дар Тоҷикистон истифода аз ин модел истифода мебаранд, барои он ки мо вақте ки назди рақобатпазирӣ бо як дигар ширкати берун аз Тоҷикистон меравем, мо бо боварӣ гуфта метавонем ки моделҳое ки мо дорем, ин аввалаш коркарди худамо аст, дуввумаш вобаста ба дигар моделҳои оммавие ки дар тамоми дунё истифода бурда мешаванд, бартариятҳои хосе дорад ки масалан як қисми термини техникӣ гирем, додаҳои синтетикӣ. вақте ки масалан шумо ягон барнома сохтан мехоҳед, лекин додаҳо надоред ё ки додаҳои маҳдуд доред, метавонед аз ин алгоритм истифода баред ва додаҳои худро ғанӣ кунед ки барнома пурра фаъолият кунад. барои чӣ мо додаҳоро дар ин ҷо инъикос дода истодем? барои он ки тамоми алгоритмҳое ки имрӯз
зеҳни сунъӣ инсон мебарад, бой аз додаҳо ҳаст. Агар ки дода набошад, шумо имконияти амалӣ намудани мақсадҳои худ вобаста ба ҳамон барномаи зеҳни сунъии худ надоред. яъне заминаи фундаменталӣ барои рушди зеҳни сунъӣ ё сохтани барномаҳои бо модели миллӣ, ин заминаи асосии фундаменталӣ заминаи кадрӣ аст. яъне тавре шумо ҳам гуфтед, барои аз омӯзиш гузаштан, гӯем донишомӯзон ҷалб мешаванд ва баъд аз гузашти давраи таҳсил ҳамчун мутахассис роҳ меёбанд барои фаъолият кардан дар ширкат. худи озмоишгоҳ ё гӯем ки марказ бо кадом ширкатҳои байналмилалӣ ҳамкорӣ дорад ва ин ҳамкориҳо бештар дар кадом самтҳо роҳандозӣ мегарданд? яке аз маҳсулотҳои пешсафе ки дар тоҷикистон аз тарафи ширкати ZipLAI дар асоси ҳамин озмоишгоҳ сохта шудааст, ин алгоритми ҳамон зиган ё дар баъзе масъалаҳои скоринги қарзӣ истифода бурда мешавад. айни ҳол зиёда аз 50 ширкатҳои бонкӣ ва ташкилотҳои қарзӣ фаъолият мебарад. вақте ки мо агар ки ширкатҳои бо нуфузи хориҷиро ба назар меорем, масалан яке аз шарикони ҳамин ширкат ин Finca Microfinance, яъне ин ширкати амрикоӣ зиёда аз қариб 30 давлат фаъолият мебарад дар тамоми дунё ва айни ҳол густариши ҳамкорӣ идома дошта шудааст. ё ин ки дигар ширкат Qatar National Bank, яъне бонки миллии Қатар, ки дар якчанд давлатҳо худи Аморати Муттаҳидаи Араб, дар Туркия, дар Индонезия намояндагии худро дорад, дигар шарики бузург аст. ва яке аз дигар дастовардҳое ки соли охир ё соли гузашта ба мо имкон шуд, ин ҳамкории шарикӣ бо NVIDIA. NVIDIA ин истеҳсолкунандагони чипҳое ки барои коркарди алгоритмҳои зеҳни сунъӣ бениҳоят муҳиманд ва яке аз нақшҳои калидӣ мебозанд. ва шӯрои зеҳни сунъӣ ноил ба он шуд ки мо ҳамкориро бо онҳо густариш диҳем ва дар ояндаи наздик бунёди маркази коркарди додаҳо, истифода аз нерӯи сабз дар Тоҷикистон бунёд шавад ва аввалин чипҳо аз ширкати NVIDIA ба Тоҷикистон дастрас шаванд ва имконият диҳанд ки ҳам ба ширкатҳои ватанӣ истифода аз ин таҷҳизотҳои чипҳо истифода баранд ва берун аз он ҳамчун хизматрасонӣ истифода аз нерӯи бузурги энергетикӣ мо пешниҳод кунем. барои вусъат бахшидан ё рушд додани зеҳни сунъӣ дар мамлакат бештар зарурат ба чӣ аст? Ба техникаву технологияи муосир ё ин ки ҷалби кадрҳои ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат? ба чӣ бештар талабот аст барои ҳама ҷониба боз ҳам рушд бахшидани зеҳни сунъӣ дар мамлакат? агар ки мо мисоли Тоҷикистоно орем, аввалан кадрҳои баландихтисос барои он ки нақшаҳои умуман давлат оид ба рушди зеҳни сунъӣ дар асоси стратегияи зеҳни сунъӣ хеле васеъ аст ва мо мехоҳем на танҳо дар ширкатҳои Тоҷикистон дар қаламрои мамлакат фаъолият кунанд ва дигар ширкатҳое ки метавонанд дар Тоҷикистон амал кунанд даъват намоем. барои ин ба онҳо мо бояд пешниҳод намоем ки мо қисми зиёди аҳолии Тоҷикистон ин ҷавонон ҳастанд. вақте ки мо мутахассисони баландихтисосро омода мекунем ва онҳо дар бозори рақобатпазирӣ як бартарии хоси худро доранд, ҳам дар нигоҳи арзиш ва ҳам аз нигоҳи имкониятҳо дониш бартарият пайдо мекунем, мо метавонем аввалан он ҷавононе ки ҳастанд соҳиби кор шаванд ва онҳо метавонанд лоиҳаҳои на танҳо қаламрои ҷумҳурӣ балки байналмилалӣ иҷро кунанд ва баъдан даъват кунем ки ширкатҳои бо нуфузи ҷаҳон ба Тоҷикистон биёянд, ҳамчун резидент ба қайд гиранд ва фаъолияти худро истифода аз кадрҳои маҳаллӣ амалӣ кунанд. дар навбати аввал дар кадом бахшҳои ҳаёти мамлакат метавон пурра зеҳни сунъиро ҷорӣ кард? аллакай баъзе самтҳое ҳастанд ки зеҳни сунъӣ ҷорӣ шудааст. яъне самти пешсафт айни замон ин самти молиявӣ аст. барои он ки чӣ хеле ки қайд кардем пештарак, яке аз ширкатҳои ватанӣ ноил ба он шудааст ки алгоритмҳои зеҳни сунъиро дар раванди қарори оид ба
соҳаи молиявӣ имконпазир кунад ва аз он аллакай якчанд зиёда аз 10 ширкатҳои молиявӣ истифода бурда истодаанд ва дар раванди хизматрасонии худ қабул кардани қарорҳо нисбати муштариёни худ ё ин ки пешниҳод намудани дигар хизматрасонӣ истифода бурда истодаанд. Акнун вақте ки мо дар дигар самтҳо мебинем, дар самти маориф, дар самти саноат, дар самти хизматрасонии давлатӣ имкониятҳои зеҳнисунӣ васеъанд ва метавонанд пурра дар он ҷо ҷорӣ шаванд. Яъне барои баланд бардоштани сифати кор, суръати хизматрасонӣ ё дигар мақсадҳое ки вобаста ба сохтор дахлдор аст. Яъне дар навбати аввал ин соҳаи таълиму тарбия, яъне соҳаи маориф ва дигар соҳаи саноат. Дар соҳаи саноат чӣ гуна метавон зеҳни сунъиро истифода кард ва то чӣ андоза ин метавонад барои вусъат бахшидани соҳа, барои рушди соҳа саҳм гузорад? хеле ки медонем Тоҷикистон ин бой аз металлҳои гуногун аст ва истеҳсоли онҳо, коркарди онҳо солҳои охир хеле рушд ёфта истодааст. Ва мо дар доираи ҳамкориҳои шӯрои зеҳни сунъӣ бо якчанд ширкатҳои хориҷӣ аллакай вохӯриҳо гузарондем ва вақте ки мо истифодабарии зеҳни сунъӣ дар самти саноат мегӯем, онҳо имкониятҳои васеъ доранд. Чӣ хел? Масалан, вақте ки шумо дар як кон фаъолият мебаред, аз он ҷо шумо ҳар намуд сангҳоро коркард мекунед ва пешопеш маълумотҳо ба шумо бояд дастрас бошанд ки чӣ хел намуди санг, чӣ хел намуди металл ба шумо дастрас аст, вазнаш чӣ хел, самташ чӣ хел, кадом самта бояд ҳаракат кунад. Ва мисоли ҳамон вохӯриҳо мо шоҳид шудем ки ба ҳар як намуд индикатору датчикҳое ки дар раванди коркарди ҳамин фаъолият ҳаст, метавонад алгоритми зеҳни сунъиро ворид кард ва пешопеш маълумоти заруриро мо гирифта метавонем ва самт, суръат, сифати корро боз ҳам бештар кунем. ё ин ки дигар мисол ин пешгӯӣ кардани оид ба вазъи иқтисодӣ, экспорт ё импорт ва дигар мисолҳо. Бо кадом шакл метавон ки рушду инкишофи ҳамаҷонибаи зеҳни сунъиро дар мамлакат таъмин намуд? Оё барои тақвият бахшидани ин самт роҳандозӣ намудани ихтисоси махсус барои таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёна метавон ҷорӣ кард барои ҳамаҷониба ворид шудани наврасон ба ин соҳа, яъне ҳамаҷониба дарк кардани моҳият ва аҳамияти зеҳни сунъӣ? Бояд қайд намуд ки дар муассисаҳои таълимии олӣ аз соли 21 аллакай ихтисоси зеҳни сунъӣ ҷорӣ карда шудааст ва кор дар ин самт густариш дорад. Яъне аллакай мо донишҷӯёне дорем ки дар ҳамин ихтисос кор мекунанд. Ва вақте ки сухан дар бораи муассисаҳои таълими миёна меравад, аз соли гузашта мо бевосита дар ҳамкорӣ бо вазорати маориф ва дигар сохторҳои дахлдор лоиҳаи пилотиро оғоз намудем ки барои омӯзиши зеҳни сунъӣ ё ин ки асосҳои зеҳни сунъӣ барои хонандагони муассисаҳои миёна. Яъне дар самти аввал мо мақсад гузоштем ки онҳо ҳамчун дарсҳои иловагӣ ин фанро аз худ кунанд ва дар дурнамои нақшаи стратегӣ, яъне ҳамчун стратегии зеҳни сунъӣ, фанни зеҳни сунъӣ бояд ба мактабҳои муассисаҳои таълими миёна бояд ҷорӣ карда шаванд. Ва таҷрибаҳо аз ҷорӣ кардани лоиҳаи пилотӣ ва кор бо хонандагон нишон доданд ки вақте ки мо фаъолияти дарсҳоро, фаъолияти раванди корро ба роҳ мемонем, аллакай онҳо ҳам асосҳои зеҳни сунъиро аз худ карда истоданд. Яъне зеҳни сунъӣ чист, алгоритмҳо чӣ хел кор мекунанд, ба онҳо чӣ лозим, ҳаминро омӯзиш карда ва баъдан онҳо аллакай лоиҳаҳои хурди хонандагонро пешниҳод карданд. Яъне хуни хонандаи мактаб тавонист баъзе лоиҳаҳои дар сатҳи оддӣ бошад ҳам пешниҳод кунад ва дар назди омӯзгорони худ онро муҳофиз кунад ва гӯяд ки дар кадом самт ин ё он алгоритмҳои зеҳни сунъӣ истифода бурда шуда метавонанд. тавре иттилоъ дорем 7 марти соли равон дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк бо ибтикори Тоҷикистон чорабинӣ оид ба зеҳни сунъӣ таҳти унвони зеҳни сунъӣ дар Осиёи Марказӣ, эҷоди имкониятҳо барои рушди устувор таҷрибаи Тоҷикистон баргузор гардид.
این میدان تا چه اندازه برای دریافت سرچشمه‌های نوی همکاری برای رشد بخشیدن بخش مذکور مناسب است و چه پیشنهادها در زمینه آن به میان آمدند؟ تشکیل و گذراندن این چاره‌بینی اولا این تشبث پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامای رحمان و این مثال آنه که در سطح سازمان ملل متحد تجربه تاجیکستان همچون یکی از دولت‌های پیشرفته در ساحه ذهن صنعی و دارای استراتژی ذهن صنعی آموزش کرده شد و این چاره‌بینی با پیشنهادهای عمیق در سمت همان وقتی که من شخصا خودم در همان چاره‌بینی اشتراک داشتم و وقتی که ما نمایندگان از تاجیکستان برآمد کردم در آنجا بسیار دولت‌هایی بودند که هم پیشرفته هم مثلا ایالات متحده آمریکا بود و فدراسیون روسیه بود و دیگر دولت‌های همه منطقه‌های دنیا دستگیری و کامیابی‌های تاجیکستان شدند. آنها بعضی‌هاشون وقتی که شنیدند چی نمود دستاوردها است و چی نمود پیشنهادها میکنیم باعث خرسند شدند و گفتند که ما میتوانیم تجربه شما را برای رشد ذهنی صنعی در مملکت خود استفاده بریم و پرینسیپی خود تنظیم کنی که پیشنهاد کرده شده است میتوانند دستگیری کنیم تا اینکه رشد ذهنی صنعی در همین مملکت‌ها پیش رود. باید بگوییم که ذهن صنعی یکی از پدیده‌های عصر 21 است و عصر 21 همچون عصر تکنیک و تکنولوژی ما را وادار می‌سازد که برای همقدم بودن با جهان معاصر، جهان علم و تکنیک چون این پدیده‌ها را کشف نماییم، راه اندازی نماییم و برای اهل جامعه پیشنهاد نماییم و در برابر این شهروندان مملکت را بخصوص نسل آینده سازی میهن را در همین روحیه به کمال برسانیم. تشکر به شما برای اشتراک نمودنتان در برنامه و ابراز اندیشه وابسته به یکی از مسئله های خیلی مهم، یکی از پدیده های عصر 21 یعنی ذهن صنعی و نقش آن برای جامعه، برای کشورهای رو به ترقی. بار دیگر خوش آمدید به برنامه. تشکر. بیننده های عزتمند، یادآور میشیم که در این قسمتی برنامه صحبت داشتیم با معاون رئیس شورای ذهنی صنعی در نزد وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان فیروزجان صادقов. اینجا برنامه ما به انجام میرسد. برنامه های دیگر تلویزیونی تاجیکستان ادامه دارد. سعادت زندگی و موفقیت افزون نصیبتان باد. خیر.